hayi no yazi isala igoduka isala ibuya manje khona yes sibheka imoto ukuthi ihlale ingcole kanjani yes sis mayigoduka lana ingoma vele kumele ngimise kula makhawashi awahloliwe konje bayibiza ukuthi into lena fanele bayenze emakarini i-car detailing akufuneka nokuthi bayibambe yonke indawo tototi nale MCC le angisakhulumiye ngala nePutin yes sengenye wardrobe ehlangene nekhisha ezinye izimpahla sizangena lana ngaboMay mangithi hla yes sis nawumbila lokho nguthengela soft last week lapha cause khona inkukhu yamagogo engiyibona ukuthi yabona leni iphethe amaleba paint izoba nabantwana kungasikudala vele mosiniyazi ukuthi amadzinyana akakhona ukudla lombila lo nodex so vele kumele ngiwabambe ngegrace fast ayi nanginomshana lapha siyangigugisa igrace ngisathi umshana usangigugisa kamnandi makathi hla ubona umama kuyadla lapha sakasala ubambe short left fanele nithi ngithanda ukudla mina mara niyambona ukuthi sesamudla kangakanani bheki lofu iceda yi-1 ngapha uzenzela ama-chips we-55 rand namapaloni we-29 rand 50 so mina kahle kahle ngcono kena futhi mina ngelanga ngidla kayi-1 bese ilanga lonke nje ngivele ngiziphuzele 5 liter yamanzi ngiyicela mara nina niyawaphuza amanzi na mara niyazi ukuthi kubaluleke kangakanani ukuphuza amanzi phela only time nginibona niphuza something is when niphuza utshwala kuphela nanoma utshwala bala malanga bugulisana kangako mara tololo next kubuyekela yes siphele papalaza la malanga inzima kakhulu yes ikuphatha bo ma 3 days lapha uzwe ngathi khona enye into oyenzile embi kakhulu kanti tololo nanya mina lapha sengitshontsha ama-chips ayi-2-3 nyana lapha eplatini lakamama kamshana lapha ngiyamtshela umshana ngithi mshana ungayithi ivule endaba yena namuhla ngiyathemba ukuthi angigayithi ivu njengoba sengimthembisa ukuthi adlale ngomhlabathi sona ngingamkhuzi nokumkhuza angeke akhulume sina mshana sibhizi kakhulu-ke namuhla nasibona mosikuthi sibhizi ngama-yellow machine lapha siyalayisha siyatipa siyalayisha siyatipa and uye bekabhizi agubhagubha lana ngimtshelile namuhla ukuthi yabona lo mgodlona siyawuvala seyithuna ngiphinde ngikubona ugubha lana ngizokubetha ihloko le ubuyelele ekhaya phela manje ala isakhona ukhula ngenxa yomuntu oyi-1 yabona kube beyizinkukhu kuphela bengizo-understanda maye umshana usivulela umgodi lapha maye ali yami seyabhayiziseka ene la malanga ngiyalizwa idini lami ngasele yabuye alo yama ikhulu nokukhula ngayo mara ngiyamthemba umshana uyalalela shema ngamtshela ukuthi into angasayenza angeke aphinde vele ayenze maye ngomtshela ukuthi akade izinkukhu angazibona zidlalelala nakumele azigijimisa zidonore rhu nambona lapha enyaweni musushaya ama-safety boots mfana i-PPE yabesuthu-ke nalena mfana yabona umsuthu ne-water boots angeke umyenze next ingoma yagoduka iveke zako madoda kufuneka unohlabalala nakumthombo lapho sesamunekile ugadile nokugada ukuthi inkukhu zingachideli hlanu kako ziwudla udle lapha cause heyi mele nize nizokuthenga madoda nokugayela nisiphekele unohlabalala hayi sinomshana bese sesicedile ukusebenza lapha sesihlezi ngaphasi komthunzi elanga siyaphumula niyambona mosinaye sekakakhumulile lapha i-PPE yabesuthu ngimtshela ukuthi yabona mshana masingasebenza fast mfana ngiyokuthengela amayinya yabona lapha bese sengimkhombisa yabona amayinya songo-odile mfana ngicela uziphathe kahle kena ungaphinde ugubhe lo mgodulele ali yami ngifuna ukuthi ikhulu ibe yikhulu lingane nawe ngimuzwa ukuthi okay mayume worryless no more touching dena phela abafethu homeschooling yami strong kakhulu ngiyamuza umshana ukuthi siyakhuluma English strong kanjani the masalinda amayinya njalo ngakhumula ukuthi konje mos ngale kamereni lami ihlangahlangene mina nathi ngibe busy nyana khona fast ngizokhona uceda cause ngiyazi ukuthi amayinya mangafika lana ngidle nokudla angeke ngiqale ngiqhubeke bathi ngiyaklina la yer mara guys niyakhumbula ukuthi when you use the link and promo code on my bio uthola in nina ngathi niyaluza phela le cup yezophele lapha ningakayenzanga amashumi ngiyacabanga ukunikhombisa ukuthi sisi le World Cup icalile ukuthi mina ngenze yaboma malini emara nina yazi ngizothi ngiyanikhombisa ngisathi ngiyanikhombisa nangilapho my princess sekangena ngegate lapha ngiyasho lokho ngimbona from ekuseni kanti umuntu akhona ke ikhola nejardini uvakashe emzini ayisengiyamemeza lapha ngose ngijabulile ngithi tophazana iyangijayivela lapha nepitbull yacelebrate lithi hayi wena ubuya ngizothi hayi mina ngibuye ovakasha kamakhelwana ngisho la nekhaya amayinya nowathengi ngithi oho uyadlala-ka waziye ukuthi njengoba sihlezi sona silinda amanye amayinya nzima kakhulu and ngifuna ukuncisha-ke wena ubuyele kamakhelwana hayi ngasho ngilungiselele ukuyoklina ekamereni lami fast lapha ama ngithi ngiyoklina naba sebangilandela lapha umshana noma iprincess ngiyamazi ukuthi azisaba izinto ezirasayo ngithi gqing nisibonile mara lesipitsa lo mntwana yes singaqala ukubona umntwana onawani yena ogijima kangaka yoko bengingathi le video ngiyifaka ku-fast forward kanti tololo next hayi namuhla ngidicayile ukuthi yazini ake ngiwuva nalana phasi kombhede niyasazi le zinto lezi evane zigcwale phasi kombhede uzibuze ukuthi zifike kanjani ayi mina zinginyanyisa kakhulu vele maybe yizo lezi ezenza ukuthi siphuphe kabi yazi ukuthi usalele kamnandi ebusuku lapha kuvele kufike lenye iphuphe elisnacks lapho ubona inje nezinyawo zomuntu mathi uthi uyayibhekisisa nayinja lapha siyayigijima sayinezimpondo ngathi inkomo fast bese sewafikile amayinya wami nomshana lapha ngidicayile ukuthi yazina si-ODPs kahle bengifuna ubona ukuthi vele ama-delivery sewashaya umzansi for sure avele uma ngithi ngiphumela ngaphandle hlala lapha ngizwa lo bhuti athi yamshana wena uyaganga ngivele ngibona ukuthi hayi mzansi for sure yabona honestly speaking vele after le mash jena avulekile amathuba omsebenzi reg yabona ungakuboni lokho angazi ukuthi usuka tayi or njani sengiyanikhumbuza ukuthi ningakhohlwa ukusebenzisa le link and promo code on my bio uzothola i-50 rand yamahala konje ngithi sengizonikhombisa ibhalansi yami since icala i-World Cup ukuthi isebenze kanjani
njani eshati nginikhombise kancane fast mara mshana imenemene ngisivumelene ukuthi ugirl siyomncisha amahinyahinya wethu cause uthi izina lana kithi amahinyahinya siwadla yikahamba uvakasha kamakhelana nangoko mshana sikamgamulela lapha.